Dober dan spet v tej epizodi. Tu bo prva epizoda Snake.io. 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 Ja. Odločil sem se za dva introta od Blaze, ker se pač ko slišim na YouTube, tudi ja. Pa gremo kar v igro. To sem že igral nek cajt, ne vem. Naložil sem si jo, kateri sem? Enem tednom? Tremi dnevi. Pa sem že profi bil. Tle sem že bil prvič, ko sem igral to igro, sem bil že prvi. Nekako se lahko to zgodi. Prvič igraš in si profi. In sem bil, enkrat sem pa bil prvi in sem bil velik, 7000 sem bil velik. This guy is gonna die. You are gonna die. 'Cause I'm gonna kill you. 'Cause I'm gonna kill you. On the leaderboard smo, pa če mi smo tu plavo. Punch him, punch him, punch him. Bitch. Download. Gleda, kot da smo majhni, samo smo v bistvu veliki. Get wrecked. Get wrecked. Ne, dobil nas je tip. Pa mi smo dobili prvega največjega. Sem te iti mimo njega poln fut, pa me skilo. Pa da vidimo. Več mu ubiti tega tipa, se bo samo ubil. Ja, ubijemo ga. En tip je noter detu. Da je drugi. Dobili smo drugega največjega. In en tip se urinil tle vmes. In je umrl. In mi tamo vse. Mi vse žremo in še en tip je detu. In še en tip je detu tle gori. In še en tip je detu. Mi smo že prvi. Ko jih killamo. Ne, drugi smo. Koliko smo jih skillali zdaj. Majhen. You are gonna get circled. To je najboljša stvar, kar je lahko tle delaš. Evo, smo že 1000. Hey, daj. You're gonna get circled. Bitch. Ajde, koliko smo dolgi. Kaj smo mi dolgi, čakaj. Kaj smo mi dolgi. Ja, mi smo zelo dolgi. Superhero, kje je ta superhero? Tle en tip detu. Majster, tamo ta se ne dogaja. Da smo lahko toliko veliki že. Ampak urka. In še en tip je dead. Majster. Me je ubil.
Majster mal bi me ubil, majster. Majster me bih mal ubil otle fut. Vidim. Ok, mi smo že 2000 in smo prvi. To je nekako zakon. In smo precej dolgi. Gremo se mi kar raztezen čez mapo. Taratata, tatarata, tatarata, tatarata. Taratarata, taratarata, taratarata. Mi zdaj hodimo tle okoli, foot, everybody foot. And this guy is dead. Dead crush. Dead crush. Ne! Ne. Ne. Wow, 2 kills. Ok, to je bilo pa sick. Pa S-I-C-K. Get in front of it. Circle it. Yeah, food everybody. Everybody food. Food everybody food. Got him. Got him. In mi smo že drugi. In smo že prvi. Gre ta tip. Samo če ga skillat. Kam hodiš, jeben ti majko. I'm gonna eat your face. Kako ti tu ni dobilu? Prav pa spet. Spet leti. Bam! And bam! In Blaž je spet prvi. In Kuk je drugi. Ne, tretji. Ok, dali smo ga. In spet smo prvi. Kako sem jaz vsakič, kadar igram, sem prvi. What the fuck? Če pa zdaj dobimo kill, pa zaključim to epizodo, res. Čakaj, ti šel tle gor. Toga tipa, da. Pizda. But I'm gonna finish. Ok. Ok, to je bilo za to epizodo, ja pa da bom še en intro. Poglejte si intro in ajde, čau. You watch me bleed until I can't breathe.